Il-Ministru Michael Farrugia kien kważi se jikkonferma li l-Kabinett Laburista approva l-kuntratti li saru bejn il-Gvern Malti u Vitals Global Healthcare biex din il-kumpanija privata toħu f'idejha 3 sptarijiet pubbliċi. Iżda kellu jintervjeni l-Prim Ministru Robert Abela fil-ħin biex waqqaf lill-Ministru tiegħu milli jitfa' responsabilità fuqu u fuq sħabu stess. Il-Ministru Farrugia kien mistoqsi minn Net News wara li l-eks Ministru Konrad Mizzi kiteb fuq Facebook li il-kontratti li ġew iffirmati kienu approvati mill-Kabinett tal-Ministri li approva kull kuntratt iffirmat. Fi kliem sempliċi, il-kundanna tal-Awditur Ġenerali fir-rapport li kien ippubblikat it-tlieta ikkundanna għall-Gvern kollu ta' Robert Abela. Il-ftehim tal-VGA ġie diskuss f'kull livell fil-Kabinett. Il-diskussjonijiet illi ikunu għaddejjin fil-kabinet u affarijiet tal-kabinet. Konrad Mizzi kiteb hekk, jien ma kontx hemmhekk. Il-Ministru Farrugia kien hemmhekk. Tikkonfermalna jekk dan mhux minnu għalek. Jien nemmen lill-Awditur Ġenerali. Ifimni, l-Awditur Ġenerali naħseb tkellem b'mod ċar. Konrad Mizzi kien qed jirreaġixxi għar-rapport tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali li kkundanna lill-Gvern Laburista għal mod kif sar il-ftehim dwar it-3 sptarijiet. Bil-Prim Ministru illum qed jgħid li ma jemminx lil Konrad Mizzi iżda lill-Awditur Ġenerali u jibatna nfittxu dak li qal l-Awditur fil-5 kapitlu tas-sommarju ippubblikat it-tlieta. Jiena nistrieħ ma dak li konkluda l-Awditur Ġenerali nistidnek tħares lejn l-aħħar sentenza tal-paragrafu numru 5 fl-Executive Summary. Fil-fatt, preċiżament f'punt 5.2.10, l-Awditur Ġenerali esprimi d-diżappunt tiegħu li l-Gvern baqa' jkaxkar saqajh biex jaddilu kopja tal-ftehim. U dan itenni l-Awditur Ġenerali jikkonferma wkoll ir-relazzjoni kontroversjali bejn il-Gvern u l-Vitals wara l-konċessjoni mogħtija. Dan kollu jitfa' l-akbar dubju dwar il-validità tal-konċessjoni għax juri li l-ftehim kien maqbul minn qabel b'intenzjoni superfiċjali u b'konfoffa mal-Gvern Laburista. Sa dan it-tant il-Prim Ministru ma kienx kapaċi jwieġeb jekk għalih dak li sar ma' Stewart huwiex the real deal. Fil-fatt konferma li mhux sodisfatt bis-servizz kollu. Ngħidlek il-risposta hija iva m'iniex sodisfatt bis-servizz kollu li qegħdin jagħtu. Meta fakkarnieh li kien propju d-Deputat Prim Ministru, Ministru tas-Saħħa Chris Fern, li qal li dak li sar ma' Stewart kien the real deal, Abela batna nistaqsu lil Fern. Skonċ tifhem the real deal, x'tifhem the real deal inti? Imma la saqsija lilu d-domanda mhux lili. Ir-rapport tal-NAO dwar l-isptarijiet li issa jinsabu f'idejn Stewart ikkonferma li l-kumpanija Vitals kellha tkun skwalifikata saħansitra milli titfa' l-offerta għax sa minn qabel ħareġ it-tender kien hemm ftehim sigriet li konfoffaw dwaru mal-Gvern.